ye hwe ni mu kwan say yem foto sani Dr. Atofo send sikasem to ye betu dwa no ye de adwadefo yi bi nsu akasa yentie ne wonhwe afri pani ho eneso for show me sikasem so ebo memra se bedwafie na wode oman akohoma sika oman no ede bon ho bran fimpiminu ene adunu nsia abetudwa ama Ghana fo nyina atene senti Adom Kasee afato no ho so a yate asim ene Ghana de hye bi edi nkomo yakotema station ene adwadifo ho edi nkomo saso ena aboso kan ye ne adwadifo ewo ho abedi nkomo asenkafo ebiso ye ne omo edi nkomo na de omo hwehwe afiri aban anase soafo ne nchen no wo mo de ato yanimu a yentie bia emra na 2004 no ye ye bukunta for adwuma ho na do na your problem do na too much do e ko duru 18,000 and nay obatampa atofo simba no do e ko 12,000 if we do 18,000 18 it e better ye do na ko fam pasoka to the say and say ye adwuma ye no do na na nka ye ketete nyama so so bo shefo too much to this so boka e ka man ko ni anka o maintain pass a ton de kan ko sa oh se no say the dollar no ko fam no we say obetumi ama aba fam ene ama be ba fam say woni tumi ma dollar no e ba fam ana say maintain cry ya e free e be hu no first be bia 6 months time e ko next year no ene na say Ghana betumi ene ama betumi aba fam enti de mi hia na afenso duty no aban no so hwe duty no no on tiso because they say dollar no na aba fam but duty na ngasa no de e da so was no ya port on so nkofo bi omo ha adwen ho omo so sa ho no so hwe e na isa na ade to no so aye slow dodo ade to na nkoyi enti e besre na obama ska ba krom no omma ne ye se na wa ma dollar no atumi abefom no omma ska no so mbla krom se no ene mamba but say ade to no ekofom enti financial minister na obekan budget no say oka ma ene sika kakratimi ba ewo krom ema amanfo eho tom say aban ne de ye ka say aban no o ye good wa ya de okwa kanta o monte ne manu so aba no tese kro monte so na se si dollar ya ba fom so se de to ne manu sa na ye to no normally no ya budget a omu ka se muti na manu so but yen wa ye wo fam no ye hu ne ma bia o mate so a ye su enya so bia say budget aba no ne ma bi so mate so especially ya ye ton force so no on say force adwuma no ya adwuma bia atumiti unemployment so almost 60%. Amani boyi nana ade mununkum ene de bremo